paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, nagdagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko namday taparay. Idi kalman, nakita kag linlinay, dita igit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, kiji balayaw. Ay, imala kanyak. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagig nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na tiar aramidin na. Ay, nagagit a talaga. Inteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdo kan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Win! Oh, da ito'y nga rutisa nga gasot. Eh, Laya, asin, kan paminta, tigatangam. sige, tagsublik adagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa anak agpasada inton madamdama. Adda kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pa yun. Ita, ibaunak manayin. Ay, mapan ka gumatang pay iti Ricardo. Darasam. Numalpasin na da ito'y aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga agapapura ka, Kwarog. Mapaanak nga nagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon-abaon daanti ka nanggal ka. Kano si kansa mo ti kanayon nga ibabaw ni Uncle Mau. Nawin nga raw. Siyak matlatan ti makitkita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito yung matibaryaji kwartam. Agyaman na kagawad. Mapanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli agumatang dito tersinak, maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma nga min maray. Pulos, ajak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray ibaon kaw nga umay gumatang iti kapay. Di na kaya. Nukasta, sa doubt. Di saan mapagkapkap yan? Ha? No ibaon ko amapan agaraon, nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagat. Ayun iso ti kanayon ko amakitkita nga agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, isupay ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagat. Ay nasaya at di urag tugtugawak laengan. Nga maomamutin ni Kwarog, iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Anya itayon tigatangag. Ay, nalipatak mo taon. Day takot nga minta nagado ti istoryam. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawidak pa'y maray. Tainak man lagi pun di gatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga agawid ka. Ay, ijay laeng balay mi ti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da paray. Apay, di mo ayamaw, anapan nagpasada, paray. Was-wasingan na gayam di tricycle na niya. Wain. Apay, sapsapulam na dyan nagagit ka na kam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kanituyang ko, nalaing nga, gibaon. Asino kumati sa bali nga ibaon ka. No sana ni Kwaraw. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwaraw, paray. Ilumlum mga kanituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata paray. Sa payawan sa balya, maibaon, no saan lang nga siya. So nasaysayat, ngaglimbangak. Agawid aktaw, inton pangal daw.
Inteng, nalpastan anangan. Kiwin, itay pay. Nakapalpaak pa yan Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amangkit kita kadagiti aglabas at tao Jerwar. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ha, ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos dito balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, kwa, mapanak pa'y man agpaangin Jerwar. Nilatan kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni kwarog ang maibaon mo? Sumangpet day dyan ton madamdama. Yuray mulatan kan kwa na dagiti innawam di talababaw? Mapitla ka. Kwarog! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray kun aginggat madamdama. Ta sigurado asumangpet. Paglutok ko manibadong kumaray, tagodo nga, ngamawan mag. Ay kat inlemangan na kamanan Ay, talaga nagsadot. No apay mag. Oray kano ni Kapitan. Sadot kano mat. Nilaangan kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni kwarog ang maibaon na. Maumamat ni kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni badong kaw. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, win. Nabsugak. Ta papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidam. Nakatugaw manen nya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minji nagagat aka anakak. Saan pa'y mat anagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napan nga rod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpet. Di ka lamabain. Ah. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanod, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni badong mau. Ay, won maray, tay di kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutan akas laasaw. Ay unay matan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam nga'y, siyakla amin na intag-trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto ka naglaba ka. Wala, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umari. No oras ti panangan, ay na, agawid. Ay, talaga adakkel aparikot day tamaray. Iso nga rod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatum mo, inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asan. Nasken lang ang makita dagiti do ang nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan, amok ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan? Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta? Kwa? Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws? Ket no nagad adumo ngamin. Kunakmet kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka.
Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga sabmantiki na aduna. Ay, Ada reklamom, ha? awan. Ha. Apay ada reklamo? Ay, kunak ano adata. Ay, urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Ta iso mananti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon. Sakti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sabali. Mangan tanto yan. Na, itakala sumangpal. Kaya una, pandangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Diyak naglutaw. apay asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang mo dita. Ay ka siyempre agre-relax sak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina kaon. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot itataglutaw. Anya? Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha? Siya lamin na. Ay sana mabalinday tuyang. Jak umanugot ang kastoy ti mapasamat. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Punay kamutin tuyang. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang. Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak na umaakawn. Ha? Siya lamin na. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanakak. Apay amasapol nga urayam. Urayak takasapulak. Nagad-adumot ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginaw. ay nagaduday ta innawak di talababo. Aga samday ta akangato na ngay. Nangat nga tugamsyak. Nay. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus! Si Mang Pitmit lang ang tinagagat akaanakak. Adan aginaw. Na. Ay, darasam kwarog! Umay kanta, ada mangururay kan ka! Warog. Adda kagayam dito'y tersena ni Marikuanang. Nangan ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka, oh. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latante agin naw itinanganan nyo, Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwarog ti paginawin niya, umaray. Ay, ningamin inteng, nagsadot. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Na, apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdosak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka umaray. Ay, mabannog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawid addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak-duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawan ni Kwarog ang maibaon na. Nga ngay paray. Nakasakdukan. Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo jay drum. Ay ka nalpas nga rodin na ti trabaho. Anya nalpas ka no agluto akpay. Ngay. Apay agpadpada talaki din tararamiday. Ay, awa mo ngamin ni kwarog nga ibaon kon. Siyak paray, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyang ka. Pang-urin na. Mabaling ka day, tagreklamo paray. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Una, tanaglaing nga gibaon. Ay, ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, paray, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sus, pukpukawan na kun nituyang ko paray. Yay. Nagbayag kan! Ay, Agawid ka na! Wine! Agawid akaon! Ah? Ay, inakon paray. Aggagagit ka, Wine. Ay, wan! Ay, uray si ka!
Ay natatabadong ken kapitan. Saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo. At ikinagagat, ipaay na tinamay itibiyan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.